Ngibonge nje bafowethu ngibonge nakuba ke bekhona lisekhona lenhlansanyana ekhona la kuMaskande othola ukuthi uma abaculi bonke beya nganxanye kube khona labo kodwa ngeke sikwazi ukubanaka kakhulu ngoba even namanje nje ngikhuluma nje ngiwinile ngo number 1 but kusekhona abaculi othola ukuthi akuvumi kahle akuvumi ukuthi asho uqokela uthatha hayi sanibongela u1 no2 nikwenzile bafowethu nisimele awu kusha asikwazi thina sazi ukuthi nje umuntu nje masuko number 2 bafowethu lehla iqiniso suke ehluliwe nje so le ndoda ke iyathatha isinqumo nje phambilini ukuthi cha iyona into ethi umncintiswano ayingeni izathu zayo ke ngiyazazi ngoba phela ibizisho la ibisuke izisho khona ukuthi cha uma usuku ungenela umncintiswano usudliwa abalandeli bayehla emandleni okukusupporta so ke njengomuntu ozazi ukuthi yena akanawo amandla angako ekumeleleni nami yonke imncintiswano eqhamukayo behoxa kodwa ke kulo wathi hayi suka ake ngithathe isibindi nje ke ngiqonde ngqo nami kobe ngaqali ngami sengiyakuye manje ngiyohluleka khona kobe ngaqali ngami uyafika umgudluze ngudlu yamgudluza ayina kancane yamgudluza kakhulu indlamlenze ikwenzile ngenxa yenu nibe nenyaka omuhle oneyibusiso kuthi konke nifisa kwenzeke kulonyaka kwenzeke ngoma yamwa wina ngengoma yamwe we ngoma yamwa wina ngengoma yamwe